Dobro jutro svima, dobrodošli u prvu epizodu Nervoze. Danas pričamo o društvenim mrežama, pa pogledajmo kratki prilog. Društvene mreže postale su obavezan dio svakodnevnice. Prosječan korisnik provede više od 2 sata dnevno pregledavajući sadržaj na TikToku, Instagramu i Facebooku. Pitali smo mlade ljude koliko su dnevno na društvenim mrežama. 8 sati. Oko 8 sati. Pa ne znam, otprilike 2-3 sata. Od više dana do dana. Pa 9 sati dnevno. Pa jedno 7-8. Možda pola sata do sata. Iako nude brojne prednosti, lakši pristup informacijama i povezivanje s ljudima diljem svijeta, sve više stručnjaka upozorava na negativne posljedice pretjeranog korištenja. Među njima su smanjenje koncentracije i poremećaj sna. Danas imam tu jako dragu svoju gošću, pa Lana, se možeš predstaviti? Dobro jutro želim svim gledateljima. Ja sam Lana Radoš, dolazim iz Dugog Sela. Ja i Jana smo već dugogodišnje, već jedno desetljeće se družimo. Živimo jedna od druge udaljene minutu i tak idemo u trgovačku školu, 3. sam razred i da, to je to što bih rekla. Pa dobro. Da započnemo, koliko vremena provodiš na društvenim mrežama? Znači, to je baš turbulentno pitanje, ne znam, stvarno jako puno. Prije sam provodila čak po 9-10 sati, to je prije 2 godine kad je bio kad je bila ta i karantena i to, bilo je cijelo vrijeme samo ti mobiteli. Ja sam znala po 10-11 sati, ali nesvjesno tako to prođe to vrijeme. Uopće nisam imala doticaj. I onda kad se išla prvi put prije 2-3 godine na pregled za naočale, mi se baš povećao vid. Inače to kao ne bi trebalo iz nekih razloga i baš je bio razlog taj previše sam bila na tom mobitelu, znači previše taj screen bio u očima, tako da to mi je bilo počelo smetati, povećala mi se i onda dobro, onda kreće srednja škola i onda tu već kreće, opet moraš se malo više prilagoditi, ideš iz Dugog Sela u Zagreb, velika promjena okoline, opet moraš malo biti nekako, znati se te neke nove tematike, drame na TikToku ko se s kim svađa i onda eto tu je bilo počelo non stop po 9-10 sati. I onda me tak nešto kliknulo prije, pa možda godinu dana, malo manje, smanjiti to, jer ne vodi nikuda, vodi samo uzaludno trošenje vremena, katastrofa, ne vodiš brigu o sebi kako treba, zapravo ti svoje vrijeme koje imaš uopće ne provedeš za sebe. I onda to je bilo katastrofa, ja sam to skužila i rekla idemo lagano, znači društvena mreža po društvena mreža. Makar trajalo 5 godina to odvikavanje od mobitela traće, tako da eto, prvo što sam maknula na listi bio je TikTok jer je to, znači to je meni tako užasna aplikacija. Ne znam da dosta influencera se tamo prema njoj prilagođava, ali meni je to stvarno užasno. Mm-hmm. Tako da sam je odlučila maknuti iz svog života. I evo, bilo su tu, znači nisam ga imala po 3 mjeseca, pa bi onda opet instalirala prek ljeta i onda sad već pa sigurno dobrih pol godine nemam TikTok. Bravo, vidiš, ja još uvijek nisam došla do te faze da se maknem toga, a šta sad najčešće koristiš? Znači Instagram i Whatsapp, znači, dobro, ne mogu reći Snap stvarno puno, ali Snap mi je tu razgovor s ljudima i to, Whatsapp su ipak rodbina i to, ne znam, to mi je tak mogu reći zastarjela aplikacija, mada Snap mi baš rastura, volim što tamo mogu sejvati te slike, nekako mi je i kamera tam bolja i sve, tako da Snap najviše i Instagram. Mm-hmm. YouTube, ne znam kad sam zadnji put upalila, stvarno Nisi za to. Da, radi pjesama, možda nekih kojih na Spotify-u i to je to. Tako da najčešće 3 su mi Snap, Instagram i Spotify. Spotify mi je svakodnevna muzika i to. Kojeg ja plaćam. Da, kojeg ja plaćam. Obiteljski program. Tako je. Što kad nemaš TikTok? Šta radiš? Pa joj, kad se probudim, opet sve odem na Instagram, vidim storije, svakodnevnica uđeš, listaš, nisam ni svjesna šta sam vidjela, tek sam se probudila, mada sam to isto počela izbacivati iz navike. Kad se probudim da ne idem odmah na mobitel, da je neko umivanje, majke ti odi van, odiši 2 put zrak i idi dalje, onda možeš na mobitel. Jer kad to onda, samo mi je veći umor, nekako ako se osjećaš odmah produktivnije, odmah se osjećaš bolje u sebi kad nisi jutro. A što se tiče TikToka, ne znam, nađeš si puno novih zanimacija koje će ti vrijediti u životu. Ne znam, ja osobno ne želim biti nikakav influencer, to me tak, ne znam, ne vidim se baš u tome.
Tako da ono, ne doprinosi mi ničemu dobrom. Ako trebam nešto, nađem to na Instagramu. Instagram je po meni nekako bolji. Znači, tražimo, izbacim ono što ja želim. TikTok mi sve moguće žive ljude izbacuje što se meni nikako ne sviđa. Da, jesi se objavioš na Instagramu? Joj, pa slabo. Imam tih 100 pratitelja, a to su svi moji prijatelji, rodbina, poznanici. I to kad imaš neku lijepu slikicu, staviš na story. Ili kad imaš neku glupost pa staviš na bliske, tak ja, to. Tak da, eto. Jako volim pratiti zapravo ja jako volim pratiti te influencere na Instagramu. Neke, kako bi to ih stavila u tu vrstu pameta što ti koriste, neću, ima ona cura, zove se Lucina Spiza, ona mi vrh. To neko kuhanje. Da, predobro mi gledat kako cura kuha cijelo vrijeme, znači, baš je onako interesantno. A šta ja znam, onda ima od tih, idemo čistiti banju, i te gluposti, to mi je isto predobro. Ali to u slobodnom vremenu, kad idem doma iz škole, ili kao škole nam raditi ništa, a već kad dođem doma, tu kreću poslovi, tu je već kraj mojim društvenim mrežama, tu već ide ili odmor, spavanje, ili krećemo dalje. Mislim, ti puno radiš u zadnje vrijeme. Da, i to mi je baš wow. Pa kak? Pa ne znam. To je nešto mene puklo, osamostavljanje, kako bi to rekla? Osamostaliti se. Da. To je bilo nešto u glavi, kao to već preko ljeta. Pa ništa, realno, mi imamo sad u tom dijelu života, što mi imamo 17 godina, imaš doslovno konjsku snagu sebi da ti možeš neke stvari raditi. Tako mene puklo preko ljeta, ajde idem raditi. I onda su meni nudili tak poslove, za još više. Nisam se ja ni žalila na to, ja sam dapače još više radila. I naravno na kraju mjeseca se sviđa taj tvoj rad, koliko ti zaradiš za to, mada opet to su većinom iskorištavanja djece. Da. Ali opet ti sa svojih, šta ja znam, ja kad sam sa 17 godina prvi put dobila plaću 1500 eura za 30 dana, bila sam u šoku. Ne znam, nisam znala di ću prije s novcima. Tek gdje mi je tu bilo jako drago, bilo mi je drago i da su moji roditelji ponosni na mene, moje okruženje. Vidiš da napreduješ nečim, da radiš opet nešto za sebe, tako da mi je to bilo super. I sad prek zime to klizališta, ali to su više poslovi, šta ja znam, baš za studente i za učenike, nije tu neki fizički napor, opet imaš komunikaciju s ljudima, mada je to isto iscrpljuju živce ljudi. To je znači najgori rad je s ljudima, ja mislim. Slažem se. Ili imaš potrebu pokazivati te novce na društvenim mrežama? Pa nemam, šta ja znam. Ne znam ni kako pokazivati. Ne znam kad smo ošli zadnji put u sovu. Nikad mi se nismo tak pokazivali šta da imamo. Staviš, ja jedno što volim staviti sliku ako je lijepa. Da, ali ljudi imaju potrebu pokazivati to na društvenim mrežama. Ali zašto? Ne znam, žele se dokazati da su oni... Ili to je možda su neke stvari iz prošlosti koje ih muče pa ih žele tak ispoljiti. Ne znam kako bi to rekla. Šta ja znam, nemam potrebu. Ali opet volim sve oko sebe. Meni te pare nestanu odmah. Ali odmah. Ja na najveće gluposti trošim. Sjećam se kad smo bili na Erasmusu u Španjolskoj. Bože sačuvaj. Svi ponesu 200-300, meni opet spreme za svaki slučaj, ja to za svaki slučaj odmah. Tako da, kod mene ne postoje crni dani. Kod mene je svaki dan crni dan za trošiti novce. Dobro, a šta misliš o editiranju slika? Jer sad smo pričali o tom kao pokazivanju, novčano, a ovako kao po izgledu. Da, ja ću prvo izložiti Jelenu Karleušu. Ne znam, ja kad vidim njene izjave, šta žena izjavljuje, Bože sačuvaj. Mislim, dobro, opet ona ima marketing u tome realno. Dobro, ali na primjer ti, evo, ko prosječna osoba. Da bi se editirala. Da. Ne znam, nikad. Možda okolinu oko sebe, da sam baš u toj situaciji da mi smetaju ljudi na slici, maknula bi, ajde to. Dobro. Ali da sebe sad svoje neke u glavi kao nesavršenosti da editiram, nemam potrebe. To sam ja, tebe će ljudi bilo kad vidjeti. Opet, kao prvo i osnovno, mi se za slike svi namještamo. Nisi ti uživo tak spigan ko upitnik. Te gluposti. Tako da, nema potrebe za tim, bar kod mene. Ne vidim uopće, budi takav kakav jesi. Takav si se rodio i to je to. Da, ali opet kada gledam, mi kad smo bili mlađi, imali smo potrebu imati toliko pratitelja toliko objavljivati, a sad mi je da me prati rodbina i bliski. I to je baš prijatelji, normalni neki tak poznanici. Pa šta znam, ja se sjećam onog vremena, Ana je, na primjer, prva imala iPhone u cijeloj generaciji, imala neki iPhone 6,
Ja se sjećam, jedina je cura imala slow motion na mobitelu. I kako je to bilo? To smo poludili To je s bilo tim. urlanje. Znači, mi smo one kose bacali, pa ne znam, vodene balone, katastrofa. A dobro, ali to opet mi smo se igrali uz to, nismo mi bili i te gluposti. Tako da Mislim, ja se sjećam da smo mi na izletu, bili smo 4. razred, kad smo išli u Zagreb na izlet, da su svi objavljivali vlogove. Da, obavezno je onaj selfie šta, koji Da, kinezi po ali možda, Zagrebu. nismo bili malo premali za to, realno. Jesmo. Ali zavisi kako je koga roditelj odgojio, kako je kome bilo dozvoljeno. Opet imaš ti ljude koji su danas, mislim našu generaciju koji su normalni. Opet svako za svoju generaciju kaže da su poslije generacije užasne. Eto, moji brat i sestre koji su isto 2 godište kažu naša je još jedina dobra, sve ostale su užasne. Tako mi vidimo realno iza sebe. Svaka generacija to kaže, ali da ide sve katastrofa, stvarno ide. Znači, baš ide u neke mjere koje nisu dobre. Ako im da djecu općenito sad stavljaju na milion jezika, da dijete sa, moja sestrična 5 godina zna sve po mobitelu raditi. To mi ipak, djetinjstvo nekakvo igra. Nema razvijanja u mozgu nekog društvenog. Danas su djeca, ne znam, previše su anksiozna, svega se boje. Jako malo ima normalne djece. A šta misliš, Bartol od moje kume sin, on je znao samo engleski pričat. Da, to. Cocomelon, Isuse Bože. Cocomelon, to je ludo. Znači, to je baš katastrofa. Mislim, katastrofa. Realno, nisu ni roditelji krivi jer mi u trenutku ne znamo šta je dobro. Dok ti ne vidiš, ne prođeš neke procedure. Ja isto ne krivim od svoje roditelje kad su radili neke pogreške i oni žive prvi put i to sve. Ali opet, sve to što novo dolazi, opet trebaš davati u nekim mjerama. Svakako, pa ne znam, Bartol, na primjer, ne znam ja njega, ali to općenito djeca sva sad samo znaju engleski. Ili kad vidjela sam da Maja Šuput onog Bluma stavila na 5-6 jezika. Mislim, dobro, ako je njoj to gužda, njoj sin priča 5-6 jezika, super. Ali opet ne znaju pričat hrvatski. Da, ne znaju pričat hrvatski. To mi je, naš jezik je prebogat riječima, među najtežima na svijetu za naučiti, jer imamo 7 padeža. I ja ih još uvijek ne znam. Dodativa i dalje već klimavo. Ne znam šta bi rekla. Svakom po njegovoj volji, ali ja osobno tako dijete ne bi. Engleski, eventualno, zašto engleski prevladava u svijetu i to možda ok, ali to imaju vrtićke grupe i to. No. Možda to i doma, tak neki mali rad, a što dalje od ekrana. Vidjela sam sada je zapravo i popularno, ne znam gdje su to počeli raditi, da djeci samo prikazane Disney crtiće iz 90-ih. I kažu da baš ima utjecaj, da djeca nisu nervozna i te gluposti, da mi to izgleda. Tak bi ja, naprimjer, mislim da sad dobijem dijete da bi tak 100% odgajala dijete. Pa dobro, ne do Boga, ali Da. Ali da, kada gledaš, to je sve tak brzo ide. Da. I sad, da djeci pokažeš Disney, to je nekav drugačiji... Šok. Da, drugačiji osjećaj nekako. I Disney više što nije prije. Prije ima to neko, ne znam, čaroliju. Danas je baš, ne znam, ide to, ta digital... Dobro, vi se bavite tim u školi, to svemu. A meni fali, na primjer, to staro. Meni to ima više nekakav značaj. Sad ne znam. Lijepo je svakako danas vidjeti taj napredak, šta ljudi se ne mogu osmisliti. A šta je, na primjer, meni počelo bolesno biti AI. Ja ne mogu Jel padaš na to? Da, ja ne mogu dobro, na neke fakat, nešto reći da se baba pretvori u vuka, to, znaš, takve gluposti da znaš. Ali neke kad, isceniraju nekog frajera, ali tak nekog da priča, pa ne mogu raspoznat. Jesi vidjela onog zeca kad iskače na trampolinu? Da. Ja sam pala na to. Ne, ali ima općenito s tim zecima. Frajer sam zece meditira cijelo. Sam zečeve. Znači, nemam pojma. Ne znam šta bi... Ja se isto pala na to. Meni tak je na Instagramu kad sam real sve gledam. Isto kao da TikTok imam, ali tamo mi je bolje, ne znam zašto. Tak non-stop ti AI, baba psuje nešto u kameru i takve gluposti. Padnem, stvarno, prije još, dok je tek počeo biti svjež, ajde, nisi nije bilo vidiš. toliko dobro, vidiš da usta se ne miču. Sad je to toliko daleko otišlo, ne mogu raspoznat. Da. Da, ima svoje prednosti i mane svakako, ali ne bi ja to... Ali koristiš? Ne, ChatGPT jedino, eto, to priznam. Ali to isto, baš ja mogu reći da je ChatGPT psihijatar. Majke mi tako, ali doslovno po nekim kad trebaš nešto brzinski riješiti ili kad te nemaš naravno njega usporediti sa živom osobom, kad si s nekim, ne mogu ja sad pričati s ChatGPT-em ovako. Da. A za te neke sajte, za školu neka glupost, ja sam primijetila za školu ga više izbacujem jer... Ja mislim da se ja poglupila od toga.
Da. Jer stvarno ništa Da, da, više da. ne radim sama. Na primjer, ja sam primijetila, ja jako volim pisati te školske eseje, uglavnom te sastavke i to, volim čitat. Sad im svi u školi bilo šta da imamo, ChatGPT lagani, znaš, ono, kao pišem, ono, ne znam, jesen u mom sokaku. I onda ti moraš pitati ChatGPT o čem da ti pišeš. Pa daj piši o lišću, dobro, neki nisu nadareni. Ali opet, Ja prva. da, razumiješ, no nadaren si za nešto drugo, ali opet koristi sebe, pa trebaš sebe graditi. Da, mislim da će to otići jako daleko, taj ChatGPT, da će nam ono, i emocije. Mislim, ne znam, stvarno šta bi rekla, ne može se nagađati u budućnost, ali opet da je sad već štetan, je. Da, mislim, kada gledam, moj dida koristi to. Kao, razumiješ Dida, koliko Deda to Mraz. daleko ide, da. Da. Ne znam, sad su svugdje. Meni je ChatGPT ovako super za te kratke stvari, jako ih lijepo razjasnili. Kad trebam nešto sažet, ono, najbolje mi je kad nemam vremena za nešto, a znam da nešto znam. I onda stvarno ti pomogne, ono, Da. jer danas je sve tako užurbano i onda sve tako ide. Jer opet, sad kad sam dobila krvnu sliku, ne znam ja nju čitat. Ja sam nju stavila u ChatGPT. Da. I sve mi je krivo rekao. Da. Znači, to je bilo ono, Ne može on moždani, biti doktor, rak da. i ostalo Da samo fakat. da te preplaši. Da. A dobro, Pa- ti si prva koja će se Da, preplašiti. ja na sam tako. hipohondar kakvog nema, ja sam to, ne znam, od mame sam naslijedila tu. Da. Ja odmah čim ono krv mi vadi, gotovo, eto. Ja sam, Bože me prosto, na drugom svijetu, katastrofa. Ali da, ne znam, opet mi to, da, to što se tiče toga oko hipohondra, kad imam na nešto TikToku, odmah se ja se odmah umislim da nešto imam. Kad sam i bila imala. Da. Neka cura priča o nekoj gluposti, ne znam, neku bolest, neću ni bubaca da ispadne, ono. I ja odmah, idući dan dobijem taj placebo efekt, naš, da sad oblate, simptome, Da. daj, molim te, A dobro, to je moj problem. Dobro, nije od TikToka, to je možda da. tvoj problem. Ali opet Potakne TikTok, ti da simptomi razmišljaš. depresije, ono kao hvala vam. Da. A svi su, većinom depresivni. Kak ne možeš u Zagrebu ne biti depresivan? To je meni, Nama je u majke Dugom mi. selu ljepše. Da, nama je u Dugom selu, stvarno. Advent morate posjetiti. Kod grofa i grofice. Dobro, sad kad smo spomenuli depresiju, zar nije da ti TikTok jako mijenja emocije? Kao Jer raspoloženje kada je gledam, to. da, izađe ti tužan video, kao tužan si i onda vidiš zečke kak skaču na trampolinu i onda si kao sretan. Ovak. Da. Ne znam, meni je dosta... A to ne znam je li istina da mobitel prati tvoja... Šta ti... na primjer, na Google ćeš nešto pretražiti i onda će ti to izaći na TikToku, ne znam. Da. Šta ja znam, neka glupost, gledaš novi mobitel i onda će ti izbaciti reklama na TikToku. To se meni znalo događati. A Ili pričam s nekim i onda mi izađe na I ta TikToku. tema, Evo, baš ta tenisice. tema. Da. Ali bilo je znao biti, to se meni tebi dogodilo. I Kiki je pričala o tome. Bude jezivo. Ti pričaš baš s nekim o nekoj dubokoj temi i onda baš fakat ti izađe na TikTok. Pa možda nas prate stvarno. Evo. Ne znam. Možda se zapravo toliko navučemo. Jer nas doslovno prate. Naučemo. Pa ja prva. Da. Ne Da. znam, zbog toga sam deinstalirala TikTok. Baš je zbog toga što prati, to mi je isto bilo išlo na žice. Dobro, ako prati, on prati Instagram i Snap i sve. Realno. Istina. Koliko su to stare aplikacije, ali ne znam. Teško je to. Bolje da šutim, ne znam, ja bi mogla TikToku pričati 1.000.000 sati. Stvarno, meni to je aplikacija. Kad imam djecu, jadno da se snimaju, kad oni live-ovi po TikToku, kao čovjek nema novaca, on neće ići raditi, on snima live na TikToku. A bitno socijalna i sve, svi živi doprinosi od države njemu sjede na račun. A neko za te novce, ustaje se u 5-6 jutro, mislim i ranije, ide radi što po meni tak i treba, ti si stvoren nekako za rad. Mislim, ak ne moraš, nisi, još boljak, ne moraš ići raditi. Pa dobro, to je sad isto posao. A zarađuješ pare na TikToku. Da I zarađuješ puno novaca na TikToku. I da tebi neko donira. Ko Barbie Afrika. Isuse Bože. Katastrofa kad se sjetim tih. Ali oni zarađuju dobre novce, ali ja ne mogu to, mene bi sramota. Evo, Kako se ne znam. zove nešto pleš na te utajiru? A ne. Lepi Luka. Isuse Bože. Donirajte, on ucijenjuje svoje pratitelje. I oni odmah, da gledaju debila kak pleše. Ali to su vjerojatno ljudi malo mlađi od nas. Klinci, ljudi ne? stariji od nas. Ima A i je. tog. Ima. Pa kad on zna kad treba upaliti live. Kad si dođe s posla iz škole. Da. Kad su svi u tom nekom, ili kad ima, ja se sjećam, neko je baš bio priča o tom, kad treba staviti video na TikToku. Znaš, kad će ti najbolje proći. I
i fakat ono radi. Ne, nisam nikad probala, znam da ima ta neka caka, da ti imaš na svom akauntu tu da prati taj, kak se zove? Da. Dobro, Lana, hvala ti. Hvala Baš vama smo na lijepo pozivu. pričale. To je to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali. Doviđenja.